bekim Ağlat o beşikim Başım yiyip tersim etim Kerime daymağı Çelbirep dursun bayrağı Kulağın taşlanıp Bulguday sayrağım Kırgızistan'ım Bilemin bir özümde ırız bakım Gözümsüz atmaytamım Kırgızistan'ım Gerek bir özümü anlayın canım Aya baytam çıkanım Mekenim ederim Iyik sığanı sezemin Tübölük saktay biz Düşürböy büyük çelegin Bari biz bul tapta Barkındı sezbey dursak da Kemitbey beri biz Gelecek urpaka Bilemin bir özümde ırız bakım Özümsüz atmaytamım Kırgızistan'ım Gerek bir özümü anlayın canım Aya baytam çıkanım Benim aldın uyam Bakıtımday duyam Uça bir obolo Bardığı oğolo Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Bilemin bir özümde Жақсы техникалар. Ağzolda teknikalar. Buzulvay sever. Vakti zamanımız özgürüp, el yüz baş kötörüp, memleketimizde tinçlik bolup, prezident baş bolup, Kırgız Respublikasını aldığa жылдырамын, östürömün, öndürömün dep, Жақшынақай демилгелери менен, жакшы иштери менен мына бизди алдыга сүрүп келатканда, бизди мына элдин демилгеси менен болгон алга кадам каналыбызды Жақшынақай кылып колдоп, Кыргыз Республикасы боюнча мындай иш алып барган эл калк жок болуп атат. Ушулар үлгү болсун деп бизге бар болгон аракеттерин кылышып, жардамын берип аткан үзүрүнү мына көрүп турабыз. Мына бүгүн ушу чоң техникаларды алып келишке Президентибиздин салымы түздөн түз болуп отуруп турганда. Биз бардыгыбыз жапатырмак, ынтымак болуп, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып ишти кылсак, Кыргызстаныбыз алга жылат. Мына ушундай чоң жакшы проекттерибиз алга жылат. Биздин проектибиз Кудай кааласа эл журттун үмүтү, тилеги ишке ашат деп толук ишенимде турабыз туугандар. Кудайым өзү колдосун, ишибизге ийгилик болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Ийгиликке жетишип, элдин дубасын алатыган техникалардан. Бизге ушундай Жақшынақай чоң техникалар келип, алга кадам коомуна, алга кадамдын каналынын жүрүшүнө мен өзүмчө аябай Жақшынақай толкунданып атам. Бүгүн ушундай күчтүү техника келген үчүн эмне дегенде биздин Кадамжай шаарынын аябай бир чоң социальный көйгөйлөрү чечилет дейм. Чечилиш үчүн ушул бизди көйгөйдү биздин президентибиз Садыр Жапаров, премьер-министр Акылбек Жапаров ошолордун аябай жакшы колдоосу менен анан
Çolpan Abikeyev'in aybay jakşı keňeşleri menen bizdin Alga Kadam komy aybay jakşı jylyş bolup jatat, aybay teknikalar kelip atat, tunnellerimiz бүтüp atat. Oşoga men çyn yürekden mamleket koldogonuga razıçylyk bildireyli otabız. Bu çoň Kırgızstan boýunça köýgöý dep oýlaým. Uşul köýgöýübüz kanalybız çykyp kalsa, eli jurtubuz büt dağın kayradan razıçylyk bildiret. Uşu Alga Kadam komunyň jetekçisine dagyn iyilikler bolsun, işimiz jakşı bütsün. Oşoga teknikalar kelgen üçin biz keldik ele aybay razıçylyk bildirip goýaly dedik. Toplaşına göre var. Sedat Kemal'ine zaman. Hastalık, bazı göre mesleke işlere ilgili basın. Böyle bir kısmı öyle.